الحمد لله الذي حثنا على كسب الحلال وآجر المكتسبين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحب العاملين المتقنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربى شباب الجيل الأول على العمل وهو خير المربين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أمها حمد تعريفا ثنا حقوقمني الله سبحانه وتعالى الله منوي حقوقن علكم بيبه إله نكما على فكوا أدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله سبحانه وتعالى على كمشا إكلانغ رسولا كمان هكوا حدوا بدكو رسكلاك محمد فانشا إكليك فانونغ آلنا أصحابنا صلوات سلام بركة لواند آمين يفهدنا لبيت مسلم أخون الله سبحانه وتعالى وني إله التقوى روما أمر كرباف أدي آياتك معناك دم أرون تبهرنا من دنيا آياتك معنا وني إمام جمستكونه تباميهم الله سبحانه وتعالى بيروت واش نو التقوى رواش أدي تباميهم مسلم كمغا وحال منوي مروين وداش الله سبحانه وتعالى algon men nammi angwafani emme fortama kamga algon men rangal gotuga allah iman won haq wegam wa gotuga allah iman we birwetum lobet muslim akhun algon menge maay wegam wa islam deenaki hame ekani alkomga deene vesnu adi hame ekani dunyavi gotun wata maaddi gotun kantak kuran jehe deene vesnu islam deenaki midenne vi deba akhiratuk baya dini kandattaga nuwata dunyavi kandattas mi deba ekulegam wa dine hama ekani wakki kolaka gos husumaki islam din qabul kuraka mennu islam din ruheka mennu mikam bayan kurwa allah subhanahu wa taala algun menna angawaf meni faiza quliyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun මෙයතුග අල්ලාහ් මි අංගවණි ෆහ නමාද කොන් අවදි වෙජ්ජ හින්දු ෆහ තියබයි මිහුන් බීමුග ෆතිර ගන්නාස් ෆුර්තම කමක අල්ලාහ් මි අංගවණි අල්ලාහ් zikr කුරු අල්ලාහ් හඳුම කුරු අල්ලාහ් අංගවෆා අලුකන්දත බරාබර කුරු ඒක ෆහග මි අංගවණි නමාද කොන් නිමුම ෆහුග තියබයි මිහුන් බීමුග ෆතිර ගන්නාස් කොන් කමකත්ව ෆතිර ගන්න මි අංගවණි mi angawani hayatuga maidanuga algon menna beenumwa kantata hasil kurumattaka hasil kuram wi kongotakatto allah hudda kurawwa wagutumati tiyabami bimuga fetir gannash de mi angawani wabtagu min fadlillah tiyabami allah fadlu antarkam devumang edeshe adi tiyabami ginegenen allah handuma kurash kiwegento mi ayatuga allah mi huriya wahake wahi kurumafag menani wazkurullah kaseera tiyabami gine Allah handuma kurashe mi angwafa wa sababaki algon me gina faharang Allah handuma noko dunyavi eki kantattaga ulumuga sababun Allah matin handuma noa kamga wanama algon menna gos magun hinga fursati turwekendan algon men kura kantattauga farwa kuda vedan algon men kura kantattaga dina khilaf kantatta ekam utere wanas algon menna kala nuleven eima Allah handuma kurun komme wagutegga ei masakatuga wagutuga vies alkamaga wagutuga vies komme wagutuga vies allah handuma korange bejehe allah wahi koran la'allakum tuflihun tiyabami hun dinnawa nasib liu mattaka ei masakke vesne gotuga algun men engigenge bede algun menge deinuga algun menna masake kurma angawafak masake kuram mijehini kiveto algun men masake koggen hoda echki emme rangalu no temme halal gotuga algun men keve echke kam gawati masakke nokon algon men eki goy gota mihoda takicheki ei emme algon men heo nuwata emme kaang emme rangal wecche kam ga nuwe
e kivegento rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inna atyabu ma akal rajul min kasbihi ala nuwata miha kaifi kom emme rangalu echchaki nuwata emme hew echchaki enaga amille masakkatu ena amille masake kogge hodata kecche amille masake kurima konkametto mi faida wani algun mennan engere algun men amille masakate koggen echche hoda kam gawanama ega haram echche kulegem vies adi ega halal echche kulegem vies mi rangala nuba algun menna waikuren eko mihaku lavva algun me masake kofi mihar masakate kurwa kam gawanama nuwata kamek kurwa kam gawanama algun menna algun menge nafsen onna yakin kame nonna emima algun menge diinuga mikotan algun menna mi angawani algun me masake kuruma masake kurai kongoteke to kura mijeheni masake kurairuga algun men kura komme masakate gei wara furiham gotuga kura masakate ke swange baje tima kura komme kamaves kuram wani vi emma rangalaka ekiveto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis fulga mennani inna allaha yuhibbu idha amala ahadukum amalan an yutqina kongamat allah lobodi mi gannawani allah lobodi ganne mannan algun me pura komme masakkate ves farwa terikama kiga ekame kuran onne emme rangala algun men masake kure vidan kitte me gotaka ves makaru sedidan miheku boniwa masakkes kure vidan ekama allah lobwetu kam allah lobwetu wodigatun not allah ge lobi wodigatun algun men milebeni algun men ekura komme kamaki algun mata masake dakkani diin hudda kura kantata ei rangalu gotuga emasake kurege koggen ennum kamga wanama algun men emasake egota kurikam gavies yekum ma bodu faida nuan ei algun men egota kurwe kamaki allah ge lobe todiga nuata ruhi wadi gatto nulibe kam ga wanama ekam algun men libemwa manfa ga badaluga libeni paaf nuata enmus kam ekiyot rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani man ghashana falaysa minna ghashu kurbaki ko bato mihuna olwalu mihuna makar hedu em algun menna misalaka algun me wazifa ada kura tantanu hawal kura masakke nuata amu rajitunga khidmatuga algun men tibe eruga emihuna denje khidma algun men hudda gotuga rangalu gotuga nude kamga wanama algun men beven oi emme rangalu gotuga ada nukurwe kamga emanaki masakata algun makar hodani masakata farwa kudukurani mi hadis ko teriya miha wadakenga bade man ghashana falaysa minna hadis kurawani dog makar hada olwala mihunnaki timaminga teren wa bayennon timaminga teren kombayetto muslimunga teren wa bayennon muslim ekkonga waanama enaga evves kamegga enaga evves amalegga mihunna makar hada kandatta kogge nuwan enaga huriha kameve sunnen jeheni wara tedwari kama ekiga algun midanna wahe algun minga terega mihar balama algun minga mujtabataka balaaruga eki office tawga mihunga khidmatuga tibbawa beful etana miheka hamaku dairuga mihogut tikama hawali bahunna muwazzif mitanga wadagen uluba ballawa e masakke kuran e office eda miha enaga wagutu ko bato enaga sunnana baayur wagutta ekama e wagutuga ekkal mim dennevi befula etana wadagen wanden doluga diiru egga diiru 15 meter 20 meter wanden ena intizar kuran jehuni mai wara ponu masale algun men engen emmenes mi wara wagutu mihar novege masakke mi korani kombe miyeks beenwani magumati dairges beefon fenwadannon algun menge vehicle duwa mihunga halat hunnago ema sarkar go fi hakadies adi hentar kadies algun menna awas awhan e masakke nimala daan ebe beenumwe midenni vegota masakke nunimi algun menge ta laswa kam ga wanama bay fahara etanuga hameno jongo feduma kise keshin wakam e muwazzaf ko wadanno anden ene kennu kurevige iriru kola e suwalu ko ena naisken ena emma fonga singamanu jeng wahak dakkam feshima ekam vegendani hamanu jomak ehima algun men wazifa da kurayrugas adi komme kameggas algun menna ekan kura mejeheni algun menna kuraven goin emme rangalaka emme teduri kamakiga emme insafiri kamaki lubat muslim akhun algun menna bayin ilmering faray polon lifa wa khasa kantataka balaru Abdullah Suhail bin Abdullah vidalwani insana kamya lugumani tinkamakun insana ka komme insana ka vis ene kamya lugumani tinkamake tunne ei furdam kamaki halat ket kagen insana harant keti ka kamga wanama ene bajjur hayat nuliben devana kamaki Allah ene farlu kurawafa huriha faraid take
barabaran ada kurun timwan kamaka vidala fe monnani al iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam komme kamek gaves nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqtidaum nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqtidaum ga terega midenne vikandetta mihemene ei algon menna islam din amur kurava fahuriha kame nabiyya sallallahu alaihi wasallam iqtida vejjiya algon korven masakatuga makar hadaka nukaren masakatuga olwalaka nukaren masakatuga wagut bekar kuran gadi olwala mi kandetta kuraka algon nukaren abu abdullah al baji vidalwani amalta furiham wani fas kame furiham gen ena kura komme amale furiham wani fas kame furiham gen furtama kamaki ena allah imam wange beje devana kamaki haggu ko marifa ko danaganna beje den e amale kura iruga allah ikhlas tarikama kiga e amal kuranga beje komme kame kurikam ga vies ekamen ene allah ikhlas tarikama ge kurajje kam gawanama e kura kamge iturun ene allah ge lob bodigatung libigen daane mihunge lob ene hasil wegen daane dem yengawani anekamaki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata egota ekam kurme dem yengawani halal takati keume balla komme bekale ge note komme befulge wahak fulgas yengawani halal takati kanje hewa ekama danwanto haram ge gotun nuata islami din hudda nukura ge gotun muda hodan kamaki ei algon menge de duniya halak ekivet kirit qur'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun algon menne enge gotuga algon menne haran takit kemaki ei koggem wana kamen no ekive haran takit kamiyan emma awlakam bodugam watanaki narakakama adi kir rasul sallallahu alaihi wasallam ge enum bes hadis tan aiswa kama kirut qur'an ge mikal bayar mi waidu ge basful tan aiswa kan algon menne enge eima duniyega algon menne ulun kam ga is duniyega maseke kuri kam ga vies riba ge muamalat kora mihunge ei muamalatu ge allah barakatan ulwan kama mihingos bawer waidu ge basful tan algon menne enge enge boy ekam ge dannawanto algon menne ka mikandatta behe gotu nuwat visna nuwat ma bodu farwat rekam nu behe algon menne hame ekani mi beleni nuwat algon menne mi nuba kam ekam ga mi kaneleni mi hek wagan ecche naga kam ga wanama nuwat mi hek feriken kam ga wanama wallawa minunas kitam kamen algon menne ebe kurave ege em misal gotu dannawa kam ga wanama riba ge muamalat algon menne eki goikkotu komme beful kisna odam bella ebe fulaka ribaya detere hori kiha duruminetto algon me eki goikkotu faisa hodam vejjiya riba ge muamalat kura vejjiya algon menne ka bodu kam kannu algon me rishwat nagam vejjiya bodu kam kannu kobato rishwat negumaki timan haggunwa echen ehemmi hegge haggun aragam fa echen negu algon men tene kitam mi hunto mikan kurani ekam harang ecche kannu algon men teren kitam mi hunto emi hegge abura izzatu nafs katila fa allah harang kuram wa fa goi gotang bodu fa fatang aragen timaga hashiganu vikkalani e nuwe harang ecche algon men nazaru timaga izzatu nafs mi katilani konkam gatto timaga hashiganu mi vikkalani mi allah harang kuram wa bodu fa eko mi wes algon men teren bay mi huna harang ecche kannu e midenne mikala kitem me kame algon men tereng bay mi hunange harang kandatta ke nuwe ehennam sei wara boditi kandatta e kandatta algon men kora kam gawanama algon menge de duniya baajir wege nudan bay ilm beringe gawaltakan algon men balalaruga algon menna abu bakr siddiq radhiyallahu anhu ga hayapulun waragina ibretta ke libegende ege terege evahake ki al imam bukhari rahimahullah taala ekelega faana sahih ga riwa kurwa fa hadise aisha radhiyallahu anha vidalwani edduha timan gale faana ga bappa minuwan kurvi ale kaicche genesti boppe kaicche genesti no fahoga e tima bappa fari koluma fahoga e alumiha minuwan ko for alumiha bunye kalega faana ehen dostu ga ti fari koluwa eruga timanna me genei konta koto asove miedu kivenganto tin essevi Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu sual kurawani mi konta kun kale hodan gena ecchen ena mi dannawani sayyidi timanna sahib mi hai mi eccheki timanne ke islam mo kuriga mi kahanatu kanta kahinu kanta kurulun mi heke ekama hagigatu ke timanne ekame nenge timan oluni mi hunna oluwala gan timanna oluni mi hunna oluwala gan egotte timanne dimawi mi hekan eddu kamek ko difa horima miyadu timanne eniya dimavegen
timonne eni timonne eni din echcheke me echcheke kihinetto kongotakatto Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu ekan kurabbi ekale faanunge ingili fulu karutere labbafa hodu levvi bay riwayatu gannane ke me riwayatu vidawala fa wannani mi hoda ekige timankale faanuge nafsu fulu beran akam ga vies timankale faanu mi echcheta neruvima mi ebekalunge taqwarika waroverika midennevi harantakiti kevidane tive hagigatuga mi galgonu balakam ga waanama ennadurukum balakam ga waanama Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu haran ecche gotuge tinuwe ekamakos evve shakken ufadifawa ecche fariqulumake ekelefaanu duhakos kurabikam kanwati efade ecche ves fariqulunima gor terega huriha ecche hoda e ber kullabi ha megotan algon menna ehen hadisaya tibehona engwadanwan mashhur faqih adi bodu ilmariyakam gawa Abdullah ibn al-Mubarak ge bappa fol Mubarak ei enaga mihega bagicha ga masake kuram dia mi edduha sahib miha bagicha enaga ratta hinna ekiga Aisha mi bunani e Mubarak mi bagicha en miru foni annartake genes dibalas de Mubarak annartake midengan gosa enaga sahib miha hawal ko e sahib miha annartake kema fa mi bunani e Mubarak kaliyaka nege hije foni annara huin annara waikurak ena mi bunani timanne kinan he engeni kaliyaka pannota kale timanne ka hudde nude mi bagichain annaru kaka emi me hudde nude timan annara nukame mihen ena bunumun sahib mihan hiwi Mubarak ehdi dogen he hiwege eni adetra shakku kogge Mubarak ayke masake kura ti mihunta genesa sual kurani mina mi bagichan annar nukana hije emi mi bunani ayke duhakos mi bagichan ena annar nukai den mi ha mi bunani timannage ebene emme anhen dariye timanne beenumani e anhen dari fola kawen kodde Qur'an miye khoda deshe mikama bekutun khiyal deshe ena mi bunani yahudin kawen koddeni emihunge darinna kawen koddeni muda hodu mattaka nasarai emihunge darinna kawen koddeni reeti kamattaka arabin kawen koddeni hasaba nasabattaka eka muslimu emihunge darinna kawen koddeni taqwa ver kamattaka emihunge darin muslimu emihunge darin kawen koddeni taqwa ver kamattaka den enek sahib miha mi bunani main Allah gandi huwa ko buname tiba waru Allah birutwa miha ko timana nudakame timannaga darifola tiba kawen koddifim e kawenin nukui nuwata e kawenik zariya wadanna bekula mi Abdullah ibn al-Mubarak mashhur taqwa ver muli duniya islami ummatuga dewonen warga bekala mi Abdullah ibn al-Mubarak e ki ko ikti awunu mi engeni mayemefa ranguluwaga nu gotaka darinne rangale nuwana al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kiwes hama ifade bekale eima algun menna miyadu wajib kamani algun menna ki rangal bekam ga wa nama beenu nama algun me maam befen furtam islah waamwi den algun menge darin mikama hanuambi lobet muslahun darin hegotuga tarbiyat ko insanu bina kurumuga masuliyat konuga elifawa faraitakun mikamuga macca samalukan den ebeje mikotun islami gigonage terega tarbiyatidi masakkatarikamuga saguverika ekudin hittoga ufaddan ebeje adi ijtimai masakkatuga bayruwe ebbarumuga ruh ekudin kibaga ashagannan ebeje muitame kuriya ara dani emuitamege darin huriha gotukum ves hardana bayakamuga wege adi hiwage masakkatari bayakam fuddun ter bayakamuga wege main Allah efada bayakamuga algun men lavande ade algun menna mifada kantatta dimawa hinduga algun men visnanje waragina kantattakan eboy fortama kamaki algun menna mifa Allah subhanahu wa ta'ala edevva halal rizq ei rangal vecche kamga nota halal gotuga keve ecche kamga veto algun men dua koranga baje ei mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam algun menna angwa devva wani ekede fans gina vidalwa dua Allahumma akfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak e mikala kitame duataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun algun menna warde faibati hore ei algun menge wajibaka wani migotan Allah hadratun gina dua ko mifada kan kurveto belu hadha wastaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيق وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فاتقوا الله تعالى وأطيعوه واعملوا لخير الدنيا والآخرة إمها ريوة سنة تعريف وني الله سبحانه وتعالى أم كشورن الله فيها حقه كن علىكم بإله كما شاء محمد فانكي الله على كما شاء رسوله كما حكوا على من غير إله كايتر محمد فان أشاء كليك فانون آلنا أصحابنا صلوات السلام بركة لبوان ده لوبيت مسلم أخو مسكتر كما إسلام دين بارولا فوا منبر كره مسكتو كفيمبر رانغلكو هردنا كرما ويس إسلام دين بارولا فوا إنكم مسكت ويتكي سلامتري ركعتر تنكان هذنگ بجه ركعتر كم فيولتان غلمكي أي ألونمنگ ما النبي صلى الله عليه وسلم ألون منا أمر كربا فاكم نوتا ألون منا إرشاد فاكم لأنه أنتو قاعدة كم يونني الوقاية خير من العلاج بالي وكم بيس كرما مسلم كورين بالي ودان كمتّكا فيول مهم إيه كرانغلو كتكي بالي ما بيس كرما بره بلي ودان كمتّكا بلي ودان كمن هي وهوريها كمكم ركعتر එවිම අලුගොඩ මෙන්න ගිරන් පහර මිවාගොතකි කම වීම එකමකා බෙහෙගොතු මි විස්නනි දෙන් එකම සලාම් මෙවම ෆේවල් අලන්නේ ඒ ෆේවල් අලයර මෙන්නනි මාබඩ ලස්සෙෆා එවිම අලුගොඩ මෙන් අබදුස් විතමෝ අලුගොඩ මෙන් ඒ ජිම්මාවා කන්තත්තකෙන් හුන්නකන් එංගිගෙන් නුවත දනගෙන් එකා කන්තත්තක මෙ විස්නංග බෙජේ විස්නාව ෆිකුරු කුරංග බෙජේ විශාල අලුගොඩ මෙන් විතමෝග මියාර හිඟම මින්දා එකියක නුරක්කාතර කන්තත්ත ඒ හිඟා නිමුනීම දෙන් එකම බෙහෙන් ෆේවල් අලා إما لسوفا بيونان فيول نالا وحكينو أيها سمس فيول علن جه إكم إيجا كوريجا ألقون من فيول علن إبجه أي نبي صلى الله عليه وسلم ألقون من إرشاد دفعهم حديث كرواني إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم ما نه تياباي ميهن ندايرو فلي بتي نواهوش كمه أني هم كشورون شيطانا مفاد ديره إتشيسا تيافاد كانكا دكة دم فه ألفان روه تياباي ميهن أدا هنگا دانه ميوس ألقون منا ودان كم نبي صلى الله عليه وسلم يأتي إكم ومو كوريجا ألقون منا إرشاد دباب لبيت مسلم أخون ألقون منا تدمك دكوا معين الله فنبي لبيت رسول محمد صلى الله عليه وسلم سلوائكم مكي ألقون منا الله أمر كروا فأمر فله الله وحي كرواني إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هدوا بركور على من غير إله على من نكى كنّك كم درهل يجمع مسكت تري بيكم كلافانده على من نكى مسكت يخلاص تري وفاة تري بيكم كلافانده أدي قومي اجتماعي مسكت فصل جه مرالي هي واق بيكم كلافانده قوم آراست كرما مسك كرا جماعت لابيا مصلحة مسك كرا بيكم كا لبوان ده هدوا بدكوري علمين غير إله نوركاتر كارساتكون علمين سلام كروا إبا الله رحمة تريكما هيو رحمة علمين أبدا لهاتوان ده دادي فون هنگاديا ألفانو ميتام بري حادثة شهيد بي أختك فرانة هي رحمة لبّا هنا فاف فسوانده أدي مهادسا كجلون دبونو أمها عائلاتك كتير كندبا كورمة فوا دات حالتكم أراغنا نماغو تنوس كربا أمينغ حالتا رانغل كربانده علمنغ بير إله إسلامي قومت إكبر كربا بارور كربانده يورنغ مدوغا أمان أمان كما سولة بريكان لبوانده إسلام دينا دنيا كنتن إسلام مغون هنگوما إبا إله خيار كربا فرايتك هداية نصرة توفيق دبوانده علمنگ بير إله علمنگ ترين مارو غسوا ميهنا ديرتي بي ميهنگ فاف سوا رحمة دبوانده دنيا کا سيوكا آخرت کا سيوكا دبوا نركا عذاب علمن دينوانده اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. مسكتم بيرغو هدو سبتفس مسكتك سبتا أولين راغوتا قبلة كرمت سبتا هدو مدنو. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.